Kitara TV kwegesa kumanyisa nkutangira ntekanize n'orubazo amabara Julius Kyomuhendo kandi hona nambero kali akutuhondera Kitara TV obugurani gwo murundi gwa gubandize kuba oturoreire ha YouTube oyina kusubscribinga channel yaitu borabo oturoreire Facebook likinga page yaitu kandi osano kutuhondera Instagram ha Twitter hona tuliyo no tuhondera ha Kitara TV nkutangira muntekanize no murundo gwa kandi mungere yembaganiza omwaka guno muhyaka I think in program yetu ya kasatu omwaka guno 2022 nkongera kwijukiza hona nambero kali burano enda kurbano oranga na Kitara TV bairaba nti muntekanize nu okusakuranga naitwe kandi contact zaitu ziroho kusakuterera akasimu osobora kutusindikira email address hona nambero kali business ya ogitera abantu babe ni bagikenga omuntekanize no rubazo mbungisize omusaijo wa amani kandi nawe munyamahule kandi aina redium ya amani yakora nayo hano Bunyoro nuwe owekitinisa Happy Godwin ali musajja munyabyamizano muno rurangano hano ho Bunyoro. I have to say this nuwe to me I think nuwe number one sports analyst hano mu Bunyoro owekitinisa Godwin. Yes, Julius. Nkutangirire antekanize nsemerere muno omukuru Julius bwakaire kanu nokumbungisa Kitara TV. I think your opportunity eno tahangirinze and finally kintu kisubire kwani kikirira ngiya kusoka kukulika omwaka gwe 2022 baire guronge challenges nyingi abaire mu covid nebindi baitu mukamera tusubira kubona tuyamba twasubira kuba tugumaraho tweka mwaka guno gwe 2022 mbara hangero kabagambire banyeta Happy Godwin abandi banyeta Happy Godwin West of Kampala abandi banyeta Mtabani Mwarecho abandi banyeta Tata Praise kwegamba gona galima baragange abaitu nsemerera muno andi bongambire kuba okungamba ontweire kubanka number 1 sports presenter abantu nibo bakinyeta tigaliki galimani mukama ruhangana nyonka oleraho na abantu nibo bakinyeta era mukihabarozi ba Kitara TV anda mukizonywe na abarozi aba Kitara TV hali mukali mwebale musibiroho muta bene baitu banyanyazi Abanyoro nywe na Abanyayuganda nywe hali mukali hali mukakurura Kitara TV kandi kubagamba mugeno masino kurura Kitara TV bahura muneira kali yawo manyira hati nkayinjwa munda mu radio mulindi bahura kana urira ololo ataka kuroga na face abandi banira Godwin kisajja kikoto arogaiza ngamba yini Godwin Godwin but I think ekyo abantu bampura buhura kirungi kyo kinu bambwine Kitara TV akwegamba ensegenda kubane kura digital migration egenda omaisi kubane ngera tibiri bono kusobora kwano tufuna halokali as long as boku wena smartphone so ku accessing data na ebindo kusobora kwano tufuna nike konsomerera muno kubandi hano Kitara TV omuntu omurozi wa Kitara TV ahura Godwin West of Kampala akwendeze kenga ni wuha mbara gange ngene kugambira banyeta Happy Godwin nzalibwa butanjwa family ya omukuru Serwano bya Ruhanga nzalibwa musajja wa mani wa Mwetajime Muhumuza andi nzalibwa omukyara katobeta Ndagano Rachel abandi bakira kunyeta mutabani wa Rachel nzalibwa mwana omu mwamami wange ninyowayi na nyeka and nina family of course mwana omu Praise Kamurongi myaka mukaga ali akusoma deni nibye ebyo binsako nimbazaho tugambire okusoma kwawo kasomera hano Hoima oba okajja wejja Hoima nkasomera Hoima nkastandikira kuba nisoma Butanja Church of Uganda, that's a kindergarten by that time. Nyarugayo Mazile Nasara na joining Bwikya Quran primary school. Bwikya hanu na Bwikya Quran. Nyarugira Bwikya Quran nyakusinga herugu nyagenda Bwikya Muslim primary school. Banyarugire Bwikya Muslim primary school nya joining Kitukweta secondary. Nyagenda St Peter's High School nkamaliro senior 4 2007. Then Nyarugire Mazile senior 4 St Peter's High School hali Kiriatete. Then nka joining Bwikya senior secondary school. Koko rubatire muno masomero gabasira mukando oli Godwin. Antate kyaro butanjwa kire high now hakabani yabaye. Ati nicyo kubana okuruga kugenda St Peter's High School ahubwo director wa somereri munywani wa mami wange kandi tuli bane iba
nikeke kyantwaireyo but I would walk Nyabagaga nindubata ninduga butanja ningenda Kiryatete ningaruka nindubate kumanse Nyabaga nyina kusimbura nkasaye 14 kichwete sobore kuba ningenda isomero but tunasobora kuba ningenda aside zoko Bunyarugire bwekya that was 2009 nkajoninga Kitara Institute of Commerce nyabayo for 1 year then Bunyabaire ninsoma by that time bandora indiki ina kitu kweta talent maybe kinkwebeiru henyuma aho nabandi kutandika kumanya Godwin abene byompira kweja radio nyoka ja radio bamanyire because Bunyabaire ndi St Peters nyowe twakiraga kuzanga muzana kutu kweto gwa volleyball yabagayikire nyowe nyakwataga ekitabo ekyo ninkizinga ngeri wakuzinga nitandika kurapinga no kora mu komuzinda nibagambira abana batene nanka kuzira St Peters ndi St Peters abujano ngira bwikya 2008 na 2008 akabali mpaka zitokweteza kopa kukakole empire ndi yabana batukweta ba secondary abamboine ompira guliyo nyazinga kitukweta stile kitabu kinyakoraga kuli St Peters akisai hano bomb abu ikya second aho beka tukyali bino bya group stages tole ikya aho akabaho teacher yandora yagamba omwana ono akuzereki aina talent bwikya ekyabaire kirungi bakabaina kazinda kono kamukara kasaka ndikabarangira ho polio kakaba kali munda by that time kakaba kali mu office ilo bakabataina mukina amakara nebikine bahulire nindapingane kitabo bwikya bagenda bayibagura amakara bateka mu bandetira kazinda polisa kazinda oli mu class kyobo St nkabande bwikya ogarukire bwikya 2005 that is 2008 yatandika kurapinga bandora awa radio zatandika kuundura Fredogo na jaga ni bandora bajaga kore mpira nebindi nyatandika one day nkamitinga ho batenda dana akababwiro bona akora aspice ba Fredabo ni bakora halibate baina bopio boa nyabagamba mumpe mwaka chance ako mumpe mwaka chance bangamba remember Fredaka kanga okyali mwana mtoto ina kikusobora yakamba my god kozerenta nalo kindu kiri kikame muno kande kintu ninkietaga no hura no kigonza okabaino muntu wokoroleraho mbitu bine byebyo by that time ba Fredo baba bagani babalirize mipira and nyetene batenda dano yabaina akora by that time sport spice nyamugamba batenda dano nange nsobora kubaka bali muganda yanga amapaya abasambi musanva aba Leeds United nkukirizo je kumpewo that time nkabanta kusobora kuba nimba muha baterebe mizano ebintu ni forum ngaga ni nyikara mpira ne kila muntu aisomero akiraga kuikara ni funa kiboko because nyaturukaga kujja kure mpira no kura kati nyaba friendly muntu haba radio presenters on myself and maybe enyuma kugaura henyuma kataitoranganyira Bunyabaire nkyamara senior foot was 2007 BBS ya Masinde radio bakaranga bagamba bakwetaga abantu abasakutabira omupira basakurangira omupira abaina talent abana by that time kabantaina kasente Julius abo kurugano genda ho Masinde kubimanya nebo ni kyarugande muvaka senior 4 nyarora aba brother bango mukaha baroho bayesunda mwaka sente bangambo kusobora genda Masinde I was disappointed in Masinde nobunkijuka amaziga gaija munyayikire Masinde batampena ka chance bakanga muri mwana muto nagamba really sobole kuba malini ngenda bakusondera kasente kawe sajja bampaira kasente muka basigazi nabo beyize bamanyire so wadire kintu ngya kitera ngya kuraba ngya qualifying but unfortunately tisasobole kuba nikikiza batampena ka chance nyagaruka baite kire kyo nkugambira Julius nkahikamuka no kulia kukande manya mama mwange yangambo bayike because mama mwange akabata maina halingiri mama wowe bino nabirore byokora nabirora obo takagenzere Bunyamazira senior 6 mama mwange yangamba tinyina sente zigenda kuba nizimaraho mama mwange yangamba wakubaire no genda kuba no some bya carpentry and joinery abine byo kabibayize obusome bya bricklaying and concrete practice bayito Bunyabaire ningenda nkayikayo cyanyumira bampaire juka kasende kare ngende nsasulenka kuri side store kweta Ezanairo Vocational Institute Bunyabaire ni ngaruka nyitano mugenzi mugura bambe mukama muhumbuzo musinge mugura akaba muzini atyo kanatiraga nenanga ali Kitara Institute nyamugamba Kitara Institute hano kikiti nsakuja nkasobora kwani sobya nyangamba ija nyagamba kale kangende atuma mwange uyamanyaga nkutura side store agenda Kitara ati kugarura henyuma kake ompira guno mu isomero kwa gusamba omupira nkagusambaho kuruga
nkasambaho kataito ekizibu kinyafunire mu P4 nkafuna accident P4 it was 1998 nyakuguru kuno kafunamu ekizibu bantomera kwa chweka nkamara omwaka gumu gwona mulago abadektale banga amatekya kusamba empira because bakabantire mune wires ebyome ebindi bakabihamu recently bangamba ompira ngweganyire tinga kugusobora baitu nkabanye na love yo mpira kandi nkabana ngwenda nikimanyisa nti love yawo yo mpira yo gusamba wagwiha kugusamba omuteka mu kugubaliriza nyagamba ati sikambaho gwa ninchiarenga abasigazi bange biki no bansanga abasigazi bajye kunaka bakalira ababora biki na biki kale kwegamba ndaho ninyikara muno ninyende ikintu baitu ntakusobora kubana ngikora hatobo mama wamanyire okugenda kuli Nile vocation tamanyo ogenzere kivina ngenze Kitara Institute nikaraga na Fredo nagamba mwana ogwe ina talent tujya kurora tumuteka radio tumuguruminge tumukuze tomanya omaiso kwajya kutukorora kajya kutubera abo mugaso niko nangamaga nisoma kandi una yegesaga kyonka kanyule kya love ni kyasobora kuba ni kya joininga because no yaba guys ile hali aroho breakfast haka canteen aguzeke naga nayo bakuwe ekindi wo Fredo nanka kusomesa yajaga kusomesa bali atamyakoraga na asomesa aya bakabagarukira Spice arugira Halibat by that time hakitaro kora journalism kora journalism yangamba hati tujya kurora osobore kuba noja Spice oko toleke okora na Davis yajaga Davis nabo biro bakabana akora sport Freda gerugiroho atagikora Davis yaje nangamba gamani olinze kikujja tukole mga Davis ngya kweja banyeta Spice bangamba osobole kuba noija toleke kiki okora hano ready mwaka kyogo 2011 kuba 10 nkaba Kitara then 2011 banya joining Spice bunyayikiroho of course Spice tini na kinkegere toka byegere bino bya konsomanya byake byegere and the first day kinyataira mu studio nkatinamu because mu studio wasangola kubaza wenka bikina bikide bisabagana baza wenka ngaha tuvuga gamba ndabisobora esente zo mukazi nkaitika Kitara kansi kana Nile vocation nyatinamu ko utaka kikengere ntola Kitara nkibaye ndi hakitara kyonka mamu angataka kikengere tamanyire ndenka Kitara Institute nagamba bino ndabisobora lero bakunyite sente zayi yagamba kuwa kangende nyasimbura yagenda Davis yangambo gyabikwata challenge yabairo bino bonkabane boni nyega computer hate kandi ali mu bine bya copy and paste ate rondo izireko no production abo ku store ina gisindika computer gyagisanga kule mu studio kubaza alani bakuziko accessinga computer zona zikunanga hate giniyo challenge yabairo hate kizibu kinyajaga mpikira nina kuhandika sport hampapura sporting yakorere saha emusi yesaha 10 nyajaga kutandika ikore ta saa 8 ngihandika hampapura nibanga okutumalire empapura rapata dino kuteka yo jingo za sport nikintu waliro obwire but I think nikyo kurura kusima abambereiro Freda Fande Kavyo tinsa kumwewa did a lot Sega wa Davis ogo mweta majengo sana mwene waitu najaga nangamba kora kino njane ngikora by that time mujuke Spice ali bandeteire nkabantaina nesimu hati nyaija bagamba mwije tukwenda ho muntu omweja naboja abandi abaire bakozero already remember Bruno akabaho balita naboja abandi akabaho musajja bamweta bona babalisire bagiye bakora sports bayizira babalesere nibenda ho muntu omukubajuka roho Davis roho Fedaka bali munawati atyo na nyowendo ati nebenda omuntu I remember bakantwara mu office ompira akabanagia kusamba ompira gunyabandize gukora hambe gukabagwa Chelsea na team ya Manchester ompira gugwane gusamba ngujukira ebintu bingi era na moments zigaruka memories ninjuka it was my first day kuba mu studio za Spice bakandeta ompira kandi gusamba kya mukaga nyajja kora interview kiro kaba kya kasatu Davis ya nyaba nyikira radio wangamba gende okutoleke okora Davis yangamba ezo interview baito tatene baneta bangamba ompira guno bampandikira line up Manchester City na team ya Chelsea iyo nayo utakabikengera utaka ikiri kunanga bya internet ko bitandika nayo ko bitandikira hatibo bampandikira haki bantu ejiko mu office ya manager ngaiga aliyo nabandi bampandikira harupapura team ya Chelsea na Manchester City hati bangamba tandika ompira juka tuguri live tuna harugurira hati niwe referee niwe inakora buli kimu kyono inagaba yellow card inagoraki nyarapingo mupira teguli live baitu bakwenda nina script
nyina kuguhereza nensana go live ha TV abantu nkaba kusana ne bagurora nyakore dakika 45 bayikalire ne baruraga bwaikire ana na 5 zikire experience ege kabeta otahule kutinam egonka tinamu but jukenya abgiherezaga hakisaye kiri nkabamanyire mpira mayati kinu webanka interview nyagamba hati 100 cent za Nile vocation honya bayini na stake atizi nyagamba buntakora kino bakompita baroka ni experience kunki nyakora zaikire dakika 45 banyole kyabongeremo dakika 3 bampa akacupa k'amaizi bangamba gende 15 zirarabo you come back zaikire nyagaruka abate kyampaira man nabayini nturukamu nkahura nibagamba omwana ogwo ajja kusobora babali bakwire interview benyine bagamba ajja kusobora nonya genda bangamba okay oina contact juka Julius by that time nkabanta ina simu atinya haje namba ya munywanu wange mwetabona bana Fiona twikaraga muno nawe ibaka munywanu wange kandi ningenda yoga muno nya haje namba egenya mugenda yamugamba singa barakuterera ongambire kyonkati ekinte ekyo kyanyikara munyaga abasakutera nyakiraganye nkyakarongo bateire no buyabagana agenda mu Misiri ntugenda hamwe na nyoni mulinzire call tugenda kuleta amaizi ningenda nawe aiziba but because ndinzire call basakuterera spice basakutera tukabatulaho ni batera bangambo kya mukaga ojebwire buti because ompira ukabagwesa 8 nekichweka nyaije ni bayizire kwa match yawe ya kabiri ogo ompira gwino gwa studio guno nkaba mu interview ompira gwonya kozere hanu mu interview nigo gwabane gusambwa weekend jizikaisa nankari hasos ati munyayizire nikara mu studio na Fredo obo banterera bakantera Saturday Friday bangama nyanke ojinaga mama wange ngena kuba ha radio na ndiwo gya kuba hodi ota namugamba mama ngenda kuba ha radio nyagambira ona banywani bange gya kuba ha radio naija but bunyayikiro of course kintu niko cyo kwanza Fredo ngamba ikara nyayendaga muno kuramuki because nabangambirege bandekere gaheru bakumpulira bwiro bole hambe obekenga nanka aro munywanu wange mutamoze simugungera abantu ikana na hatubo muramukya muno bagamba obwo munywanu wange ni muramukya ni nkoraki because ejukati bwiro bono bokyajja na kasente ka rundi no muramukya agati yanchana yangambo gyakunda mukyauga ni nkwa ya at least omutwalo ba mutwalo ebiri bunda kwitanaga ni nkwa ya kantu nakwe mutwalo ebiri noba hono but siza because tokagenzera payroll ya company tokakozereki ebintu nkebe nyatandika kuba ni nkora I worked for match ya kubanza niyo konda tusokutugaruka match egani ya Manchester City na Chelsea nkagikora na Fredo baje baguko experience kabetu experience gali mazima ekabaho baitu kale oride byoma tokabikaramuga tokakoragaki noti na Fredo na kugamba aguma and Fredo ekagana hayo microphone koroti note bojo koroti note kyonkani nyega bwangu ni ekanda heru mpira gwa hoire aheru banyani baba nanka abantu batabe surprised because banduraga byabahoge mpira hakisaye kya boma nyejaga no sakuja Julius nokora akapira hakisaye kya boma rundi oli takugambiro jeno oije joka rundi basanga uga ba Fredo bali embaranguro babigonzi bagamba ejo tandike kurapengo mpira ejo turapingire mu rapengo mupira kindi kyamani kibakwaga kacupa ka amaizi batasakwa lunch batasakwa ne 10 wande tukagenda mu Fredo kugwa hanyanja tugenzera mu mbaranguro twafuna na accident nyagamba atemba ninja kufera kitibanye serege twakozerege kinyizirege bwija kugenda nabo nkoleki kyonkanya we target yange eri mpaka ntomanya ndiba a sports president wandu for live comment because nyahuraga nyina talent ekani kisimira mu kama Ruhanga nyatandika ampora mwaka 2011 in that space I worked for 1 year ekiziba kyabayiro mukakora juke by that time bande sile bakyagamba bakyakugeze sanki asoma spice batampe musara mwaka gona oli bali aba bakyakutera but ntalozinga hope nikyo ngama nabantu abala hero ku never lose hope ekintu kyo kulabwira bunu kisakuba ali mu challenges but tutomanya mukama halajja kutwara omweso kulunda ina bya kutegekera oko duty yourself kuba muntu yabaire nko mugisagisa kuba most of media houses zine zikusinga zigamba zikwenda experience I think imyaka isatu inga abako utokomaze no kusoma orgenzero hambe bakandeta kyonka bakandeta ni bagamba bakunguruminga bakunkuza tomanya mu maiso okongya kuba mu mugaso already yeke no mugaiga yaikiriza
netandika kutabira omupiira omwaka bugwaikire Christmas ekawa najja kuikaire memba bakampe mtwale 5 ekitera ndaka kipuataga nkaule mtwale 5 eri nyingi bunyaikire mukama amenya mugamba mame bampaire sente zenyama nabo bakangamba tukuhaire sente zenyama bakampe sente zenyama ile memba akabaroho mu kyara kati bamweta imeno yabaye receptionist yampe mtwale 5 yagamba sigazo ragura yakanyama kaba muto nyasemero lecture nkabantaka kikwase baitu mami yangamba okukaragana otoka mala radio ne bakuweza sente ele mbaka gamba ensanu ke tarifa ya omwana wangu agamba mami tamanyire sente because nyonka banendure mtwale 5 liningi because nkabantaina bujunanizwa by that time ebintu ebiraho nawo yagano maso ntaluzinga hope hati nkwenda Godwin tusimbe hakati yao nkwenda tugenda mu kuhumura mumanyire arono bohereza program zinde zebizina mpe kizina kyawo kimwe kyorunyoro kitwale mu kuhumura kizina bajja kumpa kizina kya Figo West bajja kumpa fantastic mali kitegira video tena video kwenda video maybe let me see, maybe Love Eruma na Love Eruma taina video by the way figure in business vingi vya hiti ngi baitu bitaina video ampe jege hope yeah jege ina video yes omorozi wa Kitara TV nkaina Happy Godwin aherezo mupira ebyemizano ha radio aningeri mbagambire to me I think niwe number 1 hano mu bunyoro kyange kikiriza baitu hato kusikira ntekeza yange ni wa kusinga iwe sa commenting na abawe bomanyire tukyamina mutekanizo orubazo cyatunyimizwa orubazo rwaye omukintu kine cyakore cyo kuhereza umupira ikizina kinu jegeje kuruga mafigo wese reka kitwale mu kuhumura otaruga hantekanizo jege omutima gwange kutwekere jege omutima gwange kutwekere Yes, jege kuruga mafigo West kandi tuli mutekanizo orubazo twina Happy Godwin. Onkumi 2011 otandikire kukora Spice. Figo West ogo. Against a jege. Figo West is my hobby. By that time ukabandi wiki na Figo West ali wiki. Kandi naona sana endo mpira na asamba no mpira. Ila kabakyali mwana muto. Nikyo ura sometimes no bumwita namugamba obyori nangandi ndiyo Godwin. Ngompira kyagwije kanagamba wati ngesobora. Ni mumwetera Figo. Taka Figo still. Yeah. Figo I think akaba musambi wa mpira Rich Figo besides from muzini Figo ya samago mpira ya akamusambi wa mpira. Yatina wise think akakura maybe na rengana hurana akura ke Luis Figo na ya Figo otandikire kora Spice down the road hata miaka almost miaka tugenda miaka ya 10 busy bikibyo sangiro mulimo busy bo challenges ziri nyingi mulimo guno kwegamba
mulimo groho but okusanga maybe a sente company tizikutekamu sente zakuba zisobola kukola kugyamu and sometimes okusanga company tesakuyamba kuhane haba bakozi like kubaha loan sobora kwano gamba ati sibo nkufuna loan ngya koroke no ngya gura kaploti ni bansala ho gampora mpora rundi nkore kinte kindi ekyo kira media houses zikusinga zoda media houses then okusanga sometimes you okore kiro to suwadi in case ngarundi bakutira kate imano nga mulimo bagon family yao niyo kusigara nebona challenges nizezo zisakuba n'endorezi kandi kintu kye kyakubayireho mu mulimo gwa guno gukora ugamba nti ari kintu kyante kyanambayireho baro listen akantere simu yanju mubaki kintu kye kyakubayireho oli mu studio abintu bibaho ekyo tosakiye hari of course hamulimo ogu ora sakutira na kugamba kino na kino hayiroho bwena kulinde ibara toina kugawulira oli nti ora sagamba ogu nakati mwenda Julius abantu bona tibasakugwe tosakora bulomu kyakwetaaga rundola yepanka rundono nyotambaza orundi kiki n'abantu rundi nahura nagamba abahata na keke kirohano abantu bye bizibo bitirana hamuli masa kubaho kutabukira bikina bikira aba boss bawe but no coming no ba down no sobora kuba notereze kintu buso radio zakaijaga radio bempya already empya kezizira rone radio zibayireho nizigamba ntati Godwin tukwenda kuya hano na mbero oli tukwenda kwa musaro wo kusinga hano radio zizira nizinyetaga UBC empikahona abakaija abadete mu kabanyina contract na Spice and boss wange asobora kuba na alimeraho yagamba tajja kunduzi ngagamba Godwin remember where you come from ukajole muto atokuzire utandikira buli kimwe kyona experience bano bakubona kuzira. I remember he told me Godwin ojakura hatokira hano orugira hano ogagendo yende Kampala genda hati nembere gya kweyongera kwenda kulala rundi mukalina maybe okwenda event very expensive yagamba you better concentrate here then ndole kiyo nkutopinga hokiki kyo kugamba nenyonya kirora nekiraniza na boss wange twasobora kuba nturanti yayongeraho basobora kwani bambaka sente recently I got a call kuruga 100.7 that's radio 7 ya Balam naboni banyetaga but nabagamba of course na contract no mugaiga kandi recently kabando bini kyaruga kumalira nsonga zile za UBC no mugaiga taro nsonga yona yinkora bakene twara and Julius Radio mpya aka wekente kihiyaka twara go mutima bongo bwangu because of manye challenges zibahujja kwikoko bali mekusura imyezi niyege because bakyayeya sende tibakora runde ziraho ndagamba kanye kale hoima concentrating Spice do you yourself muntu murunyore kyetenta like oli contented in ambero old as per now I'm contented bakunsasula kimu kifuna kitwa signing the agreement. I think I'm okay with my boss tapa so kuba laho no mutera kasimu like nagambo bubo laho good nagamba how are you okay wakanyira kandi kuona nakutera kasenta akatali amusa ababosi nkabo tibakuwangwa tibakuzoka okwiteta nakaija ntukaikara kutanika kubaza director kino na kino. I think arunde anawe anyenda nkomuntu oba nkomwana because ingere nyikairo bwe ijja Godwin bika abana obulani bagamba Godwin no mugaiga kwenda muno nobakuba na rugano tasa kujja hoima hano no muramukya muno mutekaniza zawo tasa kujja na hoima hano kagenda tankwatira kire agamba akire mtwara itane gyo bebirora nywa mama izi but no sanga abanda atakora kiba nkokura nyagamba na noti inga kumuhemukira lekambo concentrating what the other one is the government can suppose kuba nimba government ya payroll but nagambo bula buraika kama wale bagondeza nontwekira neze ndi wakike kyokora omulimo gwa guno gokora gukuhaire ibara okisanga otakumanaginga kuko ibara lyawo lyo ine lyokoleire already well ibara nyo Julius nyikarombantu but tojja kunsanga ntoba like ngenzira hantu kale kitwena tugenda like in clubs go mubara but ujja kunsanga hale bare mu buvuyo bikinja kujja ngera hatuzira hantu ikalire take my drink balance obore kuba ngenda because I have a name to protect because like gama Godwin tukumsanga gakure tukumsanga kule ngya kuba nduzinga respect nabantu bakwiha mu naga ogo wa tumusanga kule na kule or sometimes umbande free I go home I watch movies and other things in bana family yangu
Tubasa mutakusha kusanga mbuvi yoba kibintu kye. Obuvuyo bwa. Obuvuyo bwa already ndi mcheke ngamba na nyonkutina abasajja asakuyoro asakutere echupa naga mutererege kyechupa. Kora rundi nze nabanywane bange is my family enyikara hane tukore ebintu ebindi n'ebindi. Omulingo ina experience mu byemizano bino. Mukwenda tugaruke ya byemizano betu kutandikira kimu hano mu Kabunyoro. Tukaba twina timu yaitu ya Kitara yagendaho mu Super League yagendaho mu Premier Uganda Premier League bagiha season emu yonka yagaruka yakora kubi abo ki sports byemizano betu hano bikyali kubi. Challenge yabayiroho with the team ya Kitara FC. Kitara ekizibwe kiroho kasente finance tukora kuronge because obaino urahali yagendera mu Super League by that time tukabantu soroza kasente kigaya tukabantu sambira kigaya 12 gwa 5 na letana kina abantu bapekinga muraro ati by that time covid yaija president yasobora kuba nagambe bizano biclosing bisaba hagizibona abako ekizibwa kubone batendinga kwani baruda emipira egyo ekinte kikakostinga mu team yetu itokweti ya Kitara and na abantu baruzinga muraro team yagenzere kuri yagaruka and another thing it was utagenzera mu Super League ebintu byabayiro bagambye turuge kusambira kigaya udo tumasindi tustingire mpira twatanka postinga kigaya bakote kumachinga na twatanka postingira Kavumba yuduse mpira baina kisai kipangisa Kavumba mitwaro kinana wena ha allowance yabasambi wena ho transport biki kinte kyabakostila hale team ni tukweti ya Kitara. I think it could be a problem ya letreze team yetu ya Kitara kubane garukira no kuruzinga amura arone kinte kibagambire nti bagenzire mu Uganda Premier League nti bakanaga basambya bayombekere team baleta abahiyaka ante ne kyongo gambire ekensonge kabaho but it was because nkyongo gambire kabakize bukyasende because omusambi yasabagana agambanya we mu mpe mitwaro 50 buli mwezi ati no sanga Kitara takusobora kushobora na sustaining abasambi abo abachomba gamba musambi bakuba takusobora kuba nasambira club yayo bataino mutima gwe team ya Kitara asobore kuba nakoraki na agenda funa hando kuba nasambira kapira babalerezinga as we talk right now musambi omwe yasambiraga Kitara FC that's Murure Brian Mayanja no yatuyambire no kutwara mu mpaka stokweteza Uganda Premier League akatere goro twabaire kuli side stokweta eza Jenja bwire buno abaire mu police but as we talk right now wali mu league ya Tanzania kusambira mu Tanzania Premier League bamusigning rege yasobora kuba na agenda I think na ituhati tukura tutukizo musambi alaheri tukwete Uganda kusambira arugira hano Uganda ya asambira team yetu ya Kitara FC Murure Brian no mbyaro ko aliyo team hurananka kigorobi FC hurananka abakizitaruga yunizinanka challenge ya sent ompira football is expensive ompira guliguze bukuba ne bugumanaging bota ina sente nko muntu jija stojja kuruga amenja ku managing team wena abasambi abakwika mu asatu wena kuba ne kisaye baina kwekara mu kampu ohurone nkaite bute kuzile balo mitwaro 15 butu akino kiroho kwegama niyo challenge ero hali ya kasente and okusanga mu kyaro ko abantu tibakurura muno mpira ngeri bokura baine barura Kitara tibakuru mpire kiraho gwamani nyege challenge ero bako batagubone nayo akasente tujja kwana ukafuna but singa abane baruro mpira nibatekamo akasente well and good ne kintu ekindi federation afufa tesobere kuba ne yambe team zine za asete kuimuka because okusanga okwena sambe mu 5th division abonko bana kusamba munyi nakuteka mukanda akasente ko kuregister ngani magaba kwetaga ntoro kama kikaro kya afufa yo kutuha tukagenda masi no kwimukya Atlanta za abana bana kandi fwe kwenda nesobera kuba ne bama and baina budget haya anaso budget yihanga baina iba suppose akasente kabali suppose kuba ni bafuna and another thing ni bafuna kitukwete sente kuruga ahead eze kujamba kitukweta ebintu bine byemezana recent covid byatele Uganda tukafuna covid relief abuli team zine zo muri John League bakazihe million 2 but other teams zitasobora kuba zifuna covid relief up to now federation ekachule kwegamba ro challenges nyingi ziroho nezinde na federation tasobora kuba ne playing dia role abafufa kure mpira gonu gasora kuba nuguga haguraso tukasobora kuba nugenda bo kitandika okifurera mu wenka okawure bigamba nti Kitara FC bakanibenda gigura bagireme engambo zikabaho zikarabangana mu Kitara bakwenda gigura Kitara bakoraki tukipo ko bezene benda gigura baija ha board baikala tista guzi Kitara FC aba management
basobole kuba nibakika ekinsonga eziro but it's not good etimu nke yabaira hano abantu nibagetaga okagamba etimu Aron yabaira hano MFC bagigura yagenda oko bakagigura hano ile mbatu kwa ndukasoma bajaga ndusanga akisai kya boma gulo MFC nezana MFC nayo bakagitonde kabya mukuru kaboyo kaboyo kabulier I think ni yagitunda abayitubire bono boko ngamba Kitale FC ogiyano osobole kuba no gitunda instinct ijya kuba fair abantu bajya kora mabahagizo balire mu ruko because nabo bakateka itafari kora club ya Yimerona hali rao galimani gabahagizo obaliza bizo byensimbi nibyera tukutwara ha national level abakwa na national level kagenda Afcon yahoyire tukabayo twagaruka tukabayo hanyuma y'emyaka manyinga tugarukire tukabayo 1982 akizibo sanga kiro kiri kitokwete kya kasente Saint Federation abaza zina no motivating abasamba musambe ajja kugamba rudi bakuluzinga mularo nabateka mu mularo balabaganze bayina ebizibu bayina family abaina bakwenda kubana bakora nko omuntu batuboku botasoboire kubana oketaringo omuntu kagamba kino na kintu kikolera ombwire bakasobola kwani bafunamu kwegamba nawe tajja kwa results enungi tikiri kikwisana isana nko kwenda comment utakwenda jao mnyasa utakwenda jitwana okunywa amaizi that's the challenge about your federation akasente kabaho hairo osanga sente ziburanga tanire mu abantu nimbekolera mu ebintu byabo byene nikyo already sente bakanagamba nanga muyoho mukuru magogo for president bamujibu kasole baija buhaba yesi komurari sire na kafarisi yale makuma nibihikira gambe kintu kirikia tukwete ojambirota bani ndona Marusidi Joko akakora recent line kintu kiyakozira mpira atire nkora bamufining million 20 za Uganda abantu abali suppose kwani one challenge ebayiro eri obaino sanga emipira itokwete ya Uganda haneta koleke ba TV ngero ra league ya South Africa ha TV aba Super League bagiteka mu center Premier League ya South Africa tuke Just TV best talent South Africa bikini cyona ni ba promoting na basambi babo batano baino sanga ito abaiti tibakubarura kuja na samba start times yo kuteka ugumu na gumu kwegamba niyo challenge yabayiro baita basambi bagenza kandi bano bagamba ba agent ababatoleza aba agents tuna ba agents bataito and okusanga takusobora kwana ikahoima kujja kora mwana na nkonu akusamba hata masindi kwegamba scouting ya Uganda yetu inekizibokura na federation tibaija kunu baija kuba ni basamba maybe baize baina cranes na mutima nibani bajani bagamba region ya Kitale sambu mu mwaka nikija muronde gombo ato mwaka gumu kusanga abana bafune talent bali baingi nigo challenge Robert Singa federation gamba hatuhema tutekeo bana bajja kwaga ni baruro mupira ndi bascoutingana ebindi nebindi na keke kijekwa ni kiyamba and another thing like okusanga hati like hoema federation twina next say hane kiri hamutin twina kisai abana okusanga boma kataka bwa kugwaho na afuno obuzibu na utara ojja kusanga bwa utaire steru kane niwo byagenda kwejana I think hati ngamba Kitara FC kwa tekole kisai kakabulika randi ni butema baitu na kiri kyangu kikukora fofeka tugamba recently kafuna kabaza ekekyanza na ba family ya Rujumba baba hayo kitukweta acres zeta kale bali suppose kwani bateke kisahe kitukwete stadium ya Amani but up to now tikatandikire UC Media ba homa asite bakatugamba UC Media bali suppose kwani batukolere kisahe kirobo kimkiona kisahe kya boma bakiriza vingi tukabiro bakabona akaseme ko kurwanira ateko hirwaro teke kisahe yitaka na saa zine kikyali ikyapa kyabaho abandi bagamba akabaha abantu abaguziro plots abaina plot ebyo nakyo kyali taho buzibu kwegamba naye geri challenge ya man hanu hoima ni yero Godwin it was yesterday kiro kyajo nabo mbageni ndora I think abage Ivory Coast bagene sana Equatorial nyagamba okigendere ente mpira ya Africa ni bakusamba nti titukutebe titu abazani tibakuteba mago tibakutebe goal okuratebere goal mu 0-0 kitwantu expecting ombasambi kikabayiro aba stars bokwa no raba kyafere sinke bokwa no coordination ekuburangera at like Muhammad Salah sambira mu club ya Liverpool ina basambe basamba nabo that combination hatukuntakasubire kwa na afuna juke bayizombire butaito taba na ba stars bokumanya nti bajja kunumuka tibakora and na message
tugaba ikalizo muno tumanya naka andi bulo mwako erwana like bakwamanyire njya kujja kusamba team like Senegal njya kujja kusamba Hungary like Mali Ivory Coast bulo mwajja na yerwana nagamba kanfone omuntu nkore record artist nga bakorona bukitu kwete draw ekinte ekyo bakikura muno is another challenge and another challenge is ompira gutuko to gwa Africa bwene go mpira gwa Tunisia gwabayiga ne basamba refarago mazirege mirundi ebiri baito msajja ina license ya CAF sasa mpira no gutagumara mpira gwa dakika kienda arona akavideo akabiri ni karubata kana akatwara akamotoka akaja ni katwara bananka abarwaire kakaija kandi katomera omuzambi yali injured kwegamba ebintu bikyala challenges kyalo bingi bitwina kuba nitukora mu Uganda mbegani ndola abasajja ne bagamba mojuke World Cup egenda kubeera mukata abantu bakufa muno mukata habo okora ebisaye bakufa okusanga bino bikugwa bikubatera bikora kera mbegani ndo abandi ne bakiyenda bukene bagamba okusanga bino ebintu bya World Cup bino tujja kubifuna mu muzi abantu bakufa muno bakora kinaki kwegamba challenges nyingi omuzano gutukwete ogw'omupira nkwenda tugende mu kuumura kwa nati mpereze kizina kyawo kya kabiri kizina kya Murunyoro ekyorunyoro I think video what's your role in a video what's your role dot in a video what's your role dot yes omurozi wa Kitara TV what's your role kuruga mu dot deka kitwale mu kuhumura tujja ku bantu garuka kandi ntumalize ntekanize n'orubazo nkyayino omugenyi wange niwe Happy Godwin kandi otaruga ntekanize Beatbot music okay confirm yeah me know vibes on the beat dirty we come near we back we come near kono wechanga what's cute umwana kabina keko yabo umwana kafika keko baby hebi yange bigata mpula tendi wa mani ngabali they give you beer on my baby honey let me fast gun for me Shanai I'm in the vibe tonight I'm feeling high tonight they give you chips on my baby honey or that in that talk what you into yeah I wanna give you everything you wanna take oh be I'm also the everything you want come follow me I follow me to conta baku wacho kwenda batu banje tuja basistra yeah I wanna give you everything you wanna take oh be I'm also the everything you want we come near back we come near kono wechanga what's cute baby what's cute what's your role kuruga mu dot kandi entekaniza orubazo ha Kitara TV omugenyi wange Happy Godwin kandi kongera kwijukiza hona na mbero kali borabo ina business yo kwenda kuranga ijorange na Kitara TV contacts zaitu ziroha ifaho email address zaitu wasakujja website yetu katukeberaho ukatusindikira obukwenda bawo tujja ku bantu butunga ukatera akasimu tukakuranga Kitara TV because nkimanyire kurungi Happy Godwin this is the new online platform ekusinga hano mu Bunyoro online platform aliboko anura abantu bire bona bakira nokora sente bali ba online abantu abakurura abakuwachinga online bali bangi muno okusanga online YouTube ina biki kwegamba abantu bakufuna mu bangi muno hakinteke abako bakikozera tubaire ntu cyanyumya aho mpira ati nkwenda garuka ye hamuri mu gwawo guno myaka ujja kwike myaka nkaniye 10 oli hamuri mu guno gukubarizo mpira ha radio biki byokuzire mbyofuniremo byamfuniremo of course alinya izire nkabanta ina family nina mwana nina business I have a business kumbeka very soon many challenges zirimo and of course abanywani abanywane bayinga I think kusima mukama Ruhanga nsakubo mu haba radio presenters abaina abanywani bayingi
abanyambiro alokutero nukamgamba kino kirikiti akagamba kaimukiramu banywane nyina abangimu ekyo kusimira ibara yaroka kula Godwin kino nakino like no bokubona kyo kwetaga obokwenda jja mukatero obotaina accent obona haloge kandi Godwin orairuka kwegamba kintu ekyo kusima munono platform omugaiga yampaire Mr. Digagaba director wa Spice FM akwegamba ngenyumirizamu wakagendaga hantu okabagamba niyo Godwin bakakana ya baba tamanyire baitu hakira halogenda hakira abantu babiri basatu baba bakumanyire nga Godwin urane bole kyangana Godwin ni Godwin abo kuba ngabansonga kinko abize ibara lyo libalimanyire mbantu baitu face batakike and sometimes osanga nibaija oli nagamba Godwin nkwendo ije ondapingira omupira like aba politicians ni bakutwara and abantu ni banyumirwa muno because bakura no kwa live bakura no kura radio bakura live then they are abasajja ba man abakuja ajana kugamba nkwenda family yange kwenda at least ondapingira omupira olo wange buli kimu kiona kiro nabone bakuteka mu akasende ne bakutwara and kwegamba nkusima muno trust abantu yibantire muno kunyikirerezamu ekintu ekyo no kunfura kuba number 1 radio presenter mu byemizano gera abantu banyeta I think ekyo nakyo nkisimira mu kamaro wanga oina abantu abakwegomba bakwendeze kukora omulimo ngo gukora oina abantu bokwasira mukono botendekere nkaiwe kale abandi tinga kubaza amabara but yaro musigaza mweta Samuel Kaketo bere bona akora na Green Radio Kiboga nenyonya mutendekere because akaba Spice na correct kweta ombya traffic bine byo burango ya nyarura aina kitu kweta na aina nainde kintu aina love yo mupira nyamutendeka abwire bona ali akora na Green Radio akaba Spice yagenda yangamba ngiyagenda adeni nyambire nabojo abanda abantu abale ha radio zino ulina kuterana gamba emikutwalo ya sport kino kibakita nimbe yamba because na nyoba tangire itima na nyote mbagire itima nikyo kura na abantu nikyo sometimes abana nyeta mzee nawe tukora nawe sana mwene waitu baba challenge yona nawe na nyamba rundi kinta kumanya na nyone ati muntekaniza zanya abantu batera amasimu ni bahabuza nkwenda kumanya na nkaka tuguze Ronaldo akatandika di kusamba mpira over the sudden nini mutanno mugamba akatandika maka guta akatandikira nana muba mubina mutwe oba mubihanka sometimes ebindo boy nabyo ebindo boy nakora research aboiro boy nakuba oli quick internet computer beke because ola kwetaga kuba na huro ono nawa kwenda kuhuro ono nakukaguza kinu kwegambo nakuba ne experience kikongeraho ikaromanyire bakwenda kinu bajya kaguza injare bajya kaguza kinu na kinu karomanyire ojo bimanyire umanyire hati time za abantu zibasinga kwenda kankingure injuries za timu zino kana tano bajja kunsaba fixtures kwegamba nake kwangura bagumagamba abamanja zo mu Man U ono nakugamba injare za Liverpool ono nagamba injare zo mu Arsenal but atukwangura abo byono obi yakikwanguhira muno ukaba ogambeho umuntu akakwabuze kyabuze kya challenge ya kibamu na saa kukaguze kikaguze no gamba reka nsoke nkoro research eno gamba ngiya kugaruka mu abo kuba ukimanya bahuliza babamanyire mumanyire asakikaguliza ombwire bubi orundo program yawe baine wayo ola baina ijamu kandi presenter kuja mu nagamba obwire buwere no gamba tulakitandikira mu nyinke obubwire bundi because sometimes usakubena kyo baitukirikirera ku explaining wala sakwaguza ompira gukatandikira nka kirayo na kumusobora kuno bagutaga bakatandika batina bate egyo nakyo kibaho baiturundi kuno obwire nibo babukozere kibule message obandu nanki runda ro kuba kaguzo ntaka kinake ngawe ndakigarukira ekero kyanyenke naiwe ina timu zo hagira team of course kitarangi hagira timu yomuka abata timu za heru kwegamba kwehara pressa kachamunya gamba kwa timu zona kazibe timu zana habo kwamba njya kuhabuza boro abo ina timu yo timu yawe wanezana to biased no werezi no tisakwa biased because it's my work it's my work and football is like anything like nko manyire kufa kuroho buro omwajja kufa atwekaro manyire timu eterwe timu ejja kutere mujja kunanga just ikyo nikyo nyikara manyire mbongo maybe keze bokiemfuna mukiri mpiro gongere mba nguhereze ngubweni
no bumbambi amire sometimes baroho bunsana ngorora ante ndo agere ne goro irabirege onsubye rugirege halo hanoha bagambe kinte kinekyo kimbamu betugo mpira just a game mpira guli muzano kweja abamwe kusinga na kusingwa n'abakora draw icyo mpira ke ukurika kweja mutobana kizo kyoneke biki byo kutekaniza kuba nokora abo kwatojja kufera radio abandi barugira ama radio bayesimbaho abandi barugire ama radio bakole ibintu byembaganiza iwe kurorenka ha urugira radio. Yes, I think bunkuruga radio ngagenda mu business mu business politics nyagendaga even recent abantu bakayijoko waitu bansaba jo yesimbo and yabaire bagamba ga yesimbo yaije meeting mami wange na family yange agamba baki atandeka atakulekere abakatandeka naga mami wange angamba it's fine ibintu bya politics tibire byangu and narora tibo kugenda mu politics kandi no mulimo ojja kusanga otakusa ku balancing ibintu bino tajja kusavinga abantu kuno deno kaba serving na radio nyagamba le council kenki hamu obwire nkitekerezo nyagamba you never know in the future tutone yo kitekereze kyogamba nti ko investing mu byemizano bino for example gamba otandika academic otandike team ebyemizano ekirote ekyo nyinakyo oba program egyo nyinayo nkwenda kuba ninkora kitu kweta ebintu kutunda kits ezo zitukwete za basambe business imepira bikie and bonko bankale ha radio bokubola okuranga bakura kino na kina abantu bakwikiza mba kwa baina belief egyo nabo bajja kujja kuba ne bakusagika ekintu ekyo ninakyo kingdom wabongo in fact nkakisaranga wezaza my friends nabagambira nkwenda kora kino na kino mpora ngia kuba nikora mukama ali musinguzi wangu experience yo ina mu byemizano bino tokuswa kubanka coach bisodo bakujjaga gama nti jotende ano one tensa kuba coach ina qualification zazi kunyekeza coaching ompira suppose kwa nsobora na kusoka genda nsome coaching mfune badge ya coaching bati abakusinga babikora babisomere baba ne babikora ne bakolera kuno mukafunda baitu at like baina level yibagamba bokuba no coaching team eri musupo ina kubo ina license 18 bokuba oli mukichoka kito ina kubo ina license atisi bahona ka certificate baitu osanga ata amasomero like kopa Coca-Cola boyikire bulomu nafoka coach anyo ndi coaching kagusamba ona sambaga mu defense ijobe coach but bintu nkebyo ande kintu kya coach kikuhana obwire kikwenda obwire bwingi muno and ekyo kinka kibaire kuba nakyo mukitekerezo kyange nabandi bagaga jona akabyo kusala mpira na kinka kibaire mwekyo ekyo kikundweta kyaguzo kyange kya kandi aroho timu eba nekora kurungi ngenda ko ekikurolera kya Manu yabaire ina Ferguson yatwaraga buli kakopo nekatwara Ferguson no yahumwire ya abandi ibintu byahinduka tugambe kocho no akiro kyamani muno hali one tactics za coach za kolesa mukisa to believe abasambi bakwa bakwenamu na respect bakwa ni bakwa like Julius bokuba no rahano tusange gen tukora ngeri tuli ha myaka eno usanga ataro respect ya mano ragamba tukwingana ne myaka omusambi na kusinga ne sente baito ole musajja Alex Ferguson akaba musajja in experience kandi akaba na ekigambo keki yabaza guys fine yagamba gukozera nsobe ntingia kwa mpira tiago kuhago juka katera musigazo no beka mwenkai tubale mu dressing room amugambiro kwegamba bwire buno nikyo kura Manchester United bwire buno tekora kurungi alimu nabasambe becwira mu divided alimu abatimu abali hasadi ya Rafa Ragnick alimu abatale hasadi ya alimu abagamba tibakutwa mpira tukwetaga genda alimu abagamba kalita Cristiano bakumuha muno bakumutwara kuba wa amani ite bakutura nkaho akwegamba nakyo kina rugo yagamba Cristiano Mbaindwana agamba nti akaija mu Manchester United bakaija akitaije kurwanira kusamba Europa League atista kwetaga Mario kusamba mu Champions League that's top 4 no basero kwene basamba Champions League tubamaliye mu kya kabiri kya kisatu nikwa kwetaga baita atale bindi batujja kusanga alimo abasambi abana abato ba Mason Greenwood abasajja nkaba Jordan Sancho akugamba new team kufuna opportunity kuba nisamba kapira because Cristiano Ronaldo namba yange ni yagisamba hata abo tasa kuba mu kubanira tele dressing room bwe kuba na maka chankara in of course you expect kandi na coach nayo nahulira agamba mali Cristiano mutere ntebe tojja kuyikiriza results so jage mutira tabuka abagizi bakutera mpira bagamba bakyo mutirege bench
sajja n'abayigaina kubona atutaasa abasobola abojji bakatuka bagamba hati kawugo gwayizirwe Gonsoro agarukiro ebikopo byajagaruka kike kyabayire Cristiano Ronaldo abwira bunu baleke kumutwala niwo Cristiano Ronaldo emyaka eri yarugire mu Sporting Lisbon emyaka genze ne musara emyaka 36 Cristiano Ronaldo bwira bunu myaka emukulira ine twange tubikirize bulomai ko bwire bwayine buhekana akurake na nyongamba nyenkyangia kuba space bweto bwire bujja kwikana nyonso bure kuba ngora era kano urali takyasobola koze emirimu tukurujja kusanga kufuna kansa y'emimiro bikina bike kwegamba kufuna obwire n'orugo tokwenda ofeera hakinto kiremero obwire bukwa bwekina Cristiano Ronaldo kugamba ati sajja kumala maybe emyaka 4 asobole kuba na umura but bwire bunu takyali Cristiano Ronaldo we myaka eri abayiro manyire akuvuru muri musinda akoleke gaki abikora but tali niwo woli agenzere myaka ne musara ando kusanga na abasambe bakusamba nawo bwire bunu nabasambe bayasambire nawo during the father some time nkaba ninkaguza abagayi banywane bange nimbakaguza tule hano apart from Cristiano Ronaldo Lionel Messi now of course maybe take on Neymar Junior Kylian Mbappe basambe kyabaraga mbigere byabasajja bano buri katwamenya abasajja nkaba Ronaldinho abasajja bapere aba Ronaldo hati bano bayija but atinga gusagabo hawo kurudajja kuba nagaruko mbigere byabasigazi bano so challenging because atompira gukwisana gugenzire kuba ne gukora kene gucheka and okusanga another thing akatale kali high nona kwendo ono kwegamba omuhendo gwabasambe bagutembeze muno chokora abasambe kusanga team tekora kungena hand and okusanga manyo bano gamba niyo kuruga 2013 twala bikopo ba coaches bekene bahindura ne babahindura no bakora ko bini batekaho maybe team teba hayira bwira bokumara aba coaches kubana improving team manye kutaninga around the team ogisangire eri kubi kikwetago bwira sibire kwano giho bwira batu bamutera mwena bahagizi tibali pesa tibakugumikiriza baraba mutera agene tuletonde tibajja kwetaga kwane baluzinga kandi banabole team nizisinga nkwenda kwabuze kikaguze kyabo jo mpurani batera bateza munempaka nibahakana timu Messi timu Ronaldo nibagamba ono ni wakusinga iwe nkwendo mpe kigambo kyawo hali discussion ye abasigaza babira obona bali barunge Cristiano Ronaldo gya kusanga ina kyakiza Lionel Messi na Lionel Messi na kyakiza Cristiano Ronaldo kujya kwika hano box to box ku dribbling kuraba haba defenders tumiri Lionel Messi hakira hali Cristiano Ronaldo but kujya kwika hano kuvurumure misinde kutandika kutere goro ze genderwa za kirunda kutere long range Cristiano Ronaldo nakira halo msigazo go bakote Lionel Messi kwegamba baina bibe kubahuka and kind achievements achievements by Kozere Cristiano Ronaldo as Kozera twele bikopo bing of course Cristiano Ronaldo kitusa kugambira asako ahead ya Lionel Messi asamire mu different leagues na twale bikopo habere mu Manchester United arugire atwele bikopo agenzira mu Real Madrid atwele bikopo agenzira mu Juventus atwele bikopo agarukira mu club ya Man U unfortunately akatwele bikopo kyon no akwenda no retiring okora byakora biro Lionel Messi asamire club ya Barcelona yonka agenzira mu PSG bintu bikama rubatire kurunge and na hanaso no team nawo takakozera kurungo Lionel Messi apart from jere batwele Copa America abaita bayitaka kozera kurunge kirao no comparing in hali Cristiano Ronaldo but Cristiano Ronaldo bokujja bina senki aroho murungi hali omusigazo go Lionel Messi aba kuba no achievements za kozere na clubs za sambire ne bintu byasoboyire kuba na akora kina atwara mu clubs zezekwa kana think to me akiraho gira hati Lionel Messi abasigaze ngere bagamba gaba mulabisize bagenze mu PSG kintu kyayangi azimire kim bintu ki byabasambi bakuli ahero like baba hano Uganda tutandikira no maitu bunyoro hano abasambi baitu hano bunyoro ebaina kwegera hala abasambi bali kula bahero aina kuba inengeso abali suppose kuba ne bagumekireza kwegamba kintu nabo Cristiano Ronaldo abasajja bamane batukura ahero batatanikire from munti bakatanikira mu clubs nabo bakatanikira hansi ne banakaga ne basamba go mpira ero Sadio Mane no wasa ku example alinzara Senegal sambira club ya Liverpool musigazo ogo ise wayata hamwazini wo muzigiti ayazana hamuzigiti ata imamu wo muzigiti Sadio Mane bakaba mugambira ebintu byompira biti babyetagiraga kemo wabo ngero manyedi ni exam na mugamba ai kana Sadio Mane asambira wa Senegal mu club ya Liverpool bamugamba akora bino bati Sadio Mane agambe kiroto kyangi kiri mupira ani nkubaka kasabundi genda nkafuna tindi bwebo Sadio Mane marwara kugombeka wabo ebisaha kubikora amasomero agombekere hatu ogenzire kuli tosa kubaza hali omuntu ndo tabaliza hali Sadio Mane mu ihanga lya wabo Senegal bakaba nkabani ndo recent ne ba interviewinga Sadio Mane ogo
bamukaguza Sadio Mane why oyine sente nyingi oyine simu yatikiri yagambe ekyo tikiri kyamaani baita abantu bange abahansi kuli nebo nkarurana nanka ina akasimu akaba Ngolo Kante Ngolo Kante boti bali habintu byokolekya bulomo aina goal yaye owaine kirutu kya kwenda kura ni suppose kwa nkora kino na kino nikyo kora hana abasambi kumugamba ho natabuka andaye kyengamba abasambi abompira baleke kwekulembeza mune kintu kitukwetekiye sente alino singanya ye kulembeza mune kintu kya sente kya kundemere mugambire genka ku mwaka gona abantu 25 omwaka gona nizo bampaire bangamba gendo ogule kilo yenyama and didi kaba have very happy bampaire 25 kataka kuwatage kitera bakimpanya urazire nyingi hairo mwange because akabana kuwataka sente ya rura baina ni baisana bataina kibampaire nikyo kura singana nyonya abaire ntyo maybe tunyakwikira hali ndi abasambi bompira abanywani bange bene baitu atube nenge discipline is key baitu bakugambira hano teirere fario kuzere kikinu kwenda kwetwara wa mano rabatampaire sente tani wakabanza kusamba ompira kandi tani wajja kusembea kubano arone ikintu ekisinga ku challenge ngano Laurent atinka Ronaldo aina sente nyingi muno baitu coach waye taina nekyali kyamani ya afuna omusaro gukiro gwa coach sente za kufuna like nkaba nendola Lionel Messi sente za kufuna budget ya Uganda almost billion mukago wiki akusa kufundinga budget ya Uganda yona agifundinga Lionel Messi kutisana sente zibakufuna nebintu bibaina kwegamba baba sigazo ogene na ijana sakora karangurunda akozere ka Pepsi ni baba hemo toka baitu nurana agiga tunagiagiye tazo kwegamba engeso orere fari baba mwesere mu kusaya kagamba usambire kuba kamhara ya rukali tibarwana amanya kikiki omusambi engeso zikyayangire mbasambi baitu hano ya kusanga omusambi taina engeso ko mugamba okinu ane ekintu maybe kweteka muno abakazi musanga kuna ali mubara ina abakazi bakubana oikarana uraro mbakazi nabakazi ojuke ogya kuba okwikaro mbintebe kugya garuza ho fitness yao kubana kikutwara obwire fitness okubana oluzinga fitness yao timpakaine batabana abakazi baba nabakazi baitu basobere kubana Laurent baro obwire kilaki kinyina kora kino nakuba kino brawire warodi waka wina warodi waka niwego hakabiyankanyo batu bukwa manyire saha 10 suppose kuba mu studio I'm supposed to be there no bunyakubiya message nga mbya mandimu obwire saha zitini suppose kuba hamuli nabo kine kintu kyompira bakitwale n'ugwo mulimo gwabo bagunze omulimo gwabo bora manyire kwenda kuba wa maana omufyo kya kusamba ompira kikorerere tandika no kikorera from the grassroots wende kusobora yakora kino na kino n'abantu bajja kuyambaho nitusembera kumaliriza entekaniza yaitu eno kumalira entekaniza yaitu eno nkwenda tueleze prediction as Afcon is unpredictable as ungere bokwa no rara nkura timu zona tizikora kurungi bali mu anda bakutere mwemu I think tulinde tuole amahanga omaisa wagaga na Egypt na Ismail na ekora kubi but amahanga of course gosa kubaza ugo kurura egal Georgia emu timu zirungi Malawi samirego mpira kurungi abandi ajagamba Ivory Coast nayo nungi hate kwegamba abantu bakira kubaza muno abastar hali bali Egypt nanka batompira gutegurirwa ku predicting hara tore kopo kene tukwete kya Afcon aba defending champion ba Algeria nabo bakyala out bakorekeza omutindo gula Egypt abayikusana yasembe yaserebere mu kumara kaire abokuba tiniye kyasingi nokutwala ebikopo bya Africa yakatwala ebikopo musanju bya Africa Cup of Nations Cameroon yakatwala ebikopo 5 niba bagarukaho but bokwana urana abasambi abalimu kusanga ati abantu bona bakutunulira Mohamed Salah ego bana bona abasambi abandi likes of Mohamed El Nini asambira club ya Arsenal bana abasambi abandi kwegamba ekintu bakaija maybe okujja kusamba timu no manya ino timu tujja kubatera tuna basambi bamani kuno nekyanga na fomu ne yanga and bakabaina goalkeeper wabo nwaki asingire kubana ya piaringa mu tournament ene myaka nyingi myaka 3 El Hadri baita kasoro kwana humuru mpira kwegamba kintu kikyalao baina kuba na coordination abasambe kusanga Mohamed Salah kula ala kusamba na bojoba Diego Jota bakyamanye bwakora kino hana gutekana kula hanu bagwe expecting baragutera ajja kora kino ekitali kuno muhanga ito kwetelia ito ya Africa kusanga nabandi ligi zibakusambira muziki aliza hansi kono kusambira mu Egypt league teli so competitive era
Nanka Chelsea ajja kusamba Man City. Chelsea over the weekend, yeah. Predictions zao. Chelsea bajja kusamba Manchester City. Chelsea emu ha teams ezikola omutindo gw'amaani na team egeto okwetya Manchester City. Tumia omupiira ogwo gusa kuwa draw. Bakwabona nti nibo balatebo. Gusa kuwa draw. Chelsea kugwetaaga na Manchester City kugwetaaga. And Chelsea ojja kusanga maybe bwire bono ejasamirege mu Carabao Cup. Atali suppose kuwa na sabana weekend ojja kusanga ajwahirege n'okujwa. I think to me that game would maybe end in a draw. Nkwenda tumalize enteekaniza eno omurozi wa Kitarative akwendeze kule iraka lyawe eryo. Era omupiira ogwo gwenyini kanaho tulize iraka lyawe eryo nohereza mu the second nka 5 zinga. Tumalize enteekaniza. Okay, Julius. Ompaire ekintu ky'amaani hatibwire buno. Gwa timu ya Chelsea na timu itokweta ya Manchester City go kwetaga kono. Okay, to live Kitara TV. We are live on the biggest TV, Kitara TV, of course, in Happy Godwin, west of Kampala, Tata Praise. It's Chelsea up against Manchester City, of course. Coach wa klabu ya Chelsea alesere goalkeeper bakweta mara moja Alizabalanga Mugoro baina msigazi bakweta Eduardo Mea baina msigazi bakweta muibira limu msigazi bakweta tuna Antonio Rodiga tuna msigazi bakweta Silva mu the central defense adeni bakwa mkule mklabu na ambaye satu aliye msigazi go bakweta Marcos Alonso then msigazi waitu Reece James ni wale muibili hali midfield alimu Jorginho na msigazi go bakweta mwana moja obakweta Jorginho na Miguel Samuel adeno maiso kule tuna Marcelo Moto Romelu Lukaku tuna msigazi go bakweta Christian Pulisic then Manchester City ina goalkeeper Ederson Mugolo of course Manchester City na baibili alimu Kyle Walker na ambaye satu alimu msigazi go bakweta Zinchenko center back alimu msigazi waitu obakweta wonyine Ruben Diaz then akusama na Ameleki Laporte midfield ya limu Ike Gundogan wajja kuwa na sambo midfield hanbo kuba norora ajja kuwa na pateningano msigazi obakweta Rodri then mu wing tunayo Kevin De Bruyne ajja kuwa na samba kuno mu wing no msigazi obakweta Riyad Mahrez then hakyo try tujja kuwa tuna ho msigazi obakweta mwana moja obesere Gabriel Jesus. Leka tumalirizaho tueleze bigambo bye bikusembayo bali nikasoma line up bali nikasoma line up ntuja kutani tueleze bigambo bikusembayo ego bikusembayo nsemerera muno Julius na ba staff nywena aba Kitara TV abakagisakanu kwa mumpaira kubantu abantu nibamanya en handugire yange halindugire basubire kwa nibamanya bahura Godwin I think ebikira mbibalizo and nkusaba no bwire bonde buli baha nonyetaga Julius will be available yakoba nenyija and ngendo base kutera abantu bageno base nokura Kitara TV because bingi biroho bagambe subscribing liking page ya Kitara TV niko tugenda masi kwantura ebintu bili bingi muno data yo kuteka henu okuba no manya kiki kugenda omaiso munsi because aroho ebintu bingi amahula music aroho bikine ebindi but kwegamba Kitara TV ngere yagamba leka abantu bona basiro kwa bamanya bike bigenda omaiso kyo kinesa kweba ile sports nyekesa kwa field nendi kwegamba kintu tugenda masi no kusubscribinga nanya aba sponsors abaliyo osakuruga ine kintu kya kwetaga kwa no ranga business yo jukosa kusanga maybe okwenda kuranga radio tegya kwa na ikombi chweka ebindi bati kwa no ranga hano online no ranga na Kitara TV ojja kwa no funa bulikemu kyona kwa no ranga sio na hero bakurura bakusubscribinga nebindi wegamba bwida bono hakintu kitugenda digital migration yutulimo kiri kintu kya social media I think tugenda maso no kwagira Kitara TV no kura Kitara TV Godwin webale muno bwide bompaire kena webale muno anakagisa kwa mumpaire na team yona itusobole kwa ntukora na yakarezika omurozi wa Kitara TV tinja kubani mpingura hano kandi nanyoleka enteekaniza eno ngimale nkusima muno iwa hawebere na tuonda nambe tukatandikire gesa hene mu webale muno atera akasente no tuonderaho na nambero kali nkuramukyaho bachali bange kuramukyaho munywani wange Figo West nkuramukize nambero kali munywani wange Kurasha nkuramukize nambero kali ara basya bampondera muno bachali bange kuruga bali munsi za hero kakieyo Chosen Joy Kembabazi Flow Precious Winnie Aboki Mary nabandi muri bachali bange mu tuondera aro munywani wange ali mu America akiki kugonza nayo webale muno kubaga no hondera Kitara TV ninye mutufaire kiki kituli ha Kitara TV current now we are the biggest online platform hani mu Bunyoro kandi kujukiza borabo ina business no kuba no ranga na Kitara TV okwenda sponsoring antekanza nkeno rubazo ontekanza zaite zembaga nza Kitara TV tuterera kasimu o tusindikira email o
tusobole okuba ntulanga business yawe hona na mbere okali kandi kwiko kutwaita na mutekanize zindi amabara ninyojura sikyo muhendo musajja omulisa kandi mbamuyo wabamoli mubai Chitara TV kwegesa kumanyisa